tamo misterije. Pratilac. Svi su mislili da je on samo još jedan miran, običan, porodičan čovjek. Duhovit vedar, svima na usluzi, a opet nikad nametljiv, bio je radoviđen lik u kvartu u kojem je živio. Komšiluk i njegova žena Lidija nisu ni slutili da pravi cilj putovanja ovog trgovačkog putnika nije da prodaje knjige brojnim ustanovama po cijeloj državi, kako je već opisivao svoj posao, nego nešto sasvim drugo. Danko je bio ubica. Plaćeni ubica. Profesionalac. U zavisnosti od potrebe i situacije, na najrazličitije načine oduzeo je život desetinama ljudi. Nikad nije razmišljao o posljedicama svojih dijela, za njega je to bio samo posao. Posao koji treba obaviti, što prije zaboraviti, a ostatak vremena posvetiti porodici. Da, porodici, posebno sad kad je dobio sina. Viktorovo rođenje je doživio kao svoj najveći uspjeh, nešto što je zaista imalo potpun i jasan smisao. Posebno srećnim činilo ga je to što je mali Viktor padao u radosno ushićenje i smijao se glasno i bez prestanka kad god bi se on našao u njegovoj blizini. Nikad se nije pitao šta je razlog za toliki smijeh. Smatrao je to nekom vrstom posebne veze između oca i sina, prirodnom pojavom koja se ne dešava baš često, ali njemu se eto desilo i ostaje mu samo da uživa u tome. Lidija je također vjerovala u to. Tek ponekad učinilo bi mu se da oči malog Viktora ne gledaju u njegovo lice, već malo u stranu, kao da ih privlači nešto drugo, nešto što je stajalo pored njega. Svaki put bi brzo tjerao takve misli. Oduvijek je imao talenta da ne misli o onom što može da pokvari radost, da ne misli o onom o čemu ne treba misliti. I nastavljao je da uživa u svojoj sreći, potpuno i bez suvišnih, ometajućih misli. Neumorno zabavljajući malog Viktora, radovao se i Dankov još od prve prolivene krvi nerazdvojan pratilac. Radovao i strpljivo čekao još uvijek poprilično daleku, hladnu i tamnu sudnju noć.